Marcachirina kawalejay parlata cheja revolución agraria, aski chelqtawira kautji Bolivia marcasana sasera. Ukampirusa kunjama kisa uyuampi yapumpi sarnaqeri giratraca cuyacanakaja hakasippacha comunidades subsanacana, kaj provincias altiplano taya oracanacana, upanajak sapjewa yakinakaja utjakipiniwa sasina. Comunidades marcana canja yapumpi uyuampi sarnaqasir marcachirinaka yaktata kipiriun hakasipje kunata hakaqipa maranakan hapacha maihtunaka uhanwalt ayi yapunakapa ukamarakiwalt aqisipje umata aniwa sumaltakinaka uchikiti sasau campesinos silatanaka arst asuwayapje provincia de Canja Walilla que es que aniconas hay veces con maranacas cambiases que awaserosan porque te pintas que chechindas kama sopretas que Uyuampi yapumpi sarnaqasir marcachirinaka maitapjewa gobierno toquero ukampi yanaptahu utjañapa ukamata comunidades marcanaka janairaru sartapjañapataki ukataki hawakisiwa proyectos productivos agua potable riego sumatakinaka sasau amuitapje provincias toquen marcachirinakaja uma toquetja wainta siquito kanaka utjapjito pero ya que lograr nakan sitio alto nakan kapeo kanaka wali wainta awin kapeo awesaja animalana casa wali ay nesta como chamat wali minosa como aneu ka sonata utjapitet ma generación lichero que utjap karitot fácilmente nanaka mona toma perforación de agua potable nak mona pakerak nanaka Uthi perhani takpachanir por ikitote takpachanir por espaja askisomas pa ne takpachanir por ikitote ta corazonato nanaka chita orsana mamay na campe jotasikta hermana Wakisiu Caranchaña, Gobierno Nacional Irepjarki Evo Morales, la cancha yaskiwa programas wakista unaka chamancha ñataki yapuchirinakaru, ukamrakiu lurasiski losqa takinaka. Que este año vamos a empezar el estudio a diseño final de la doble vía El Alto hasta Desaguadero, que pasa por Tiahuanaco.